Kapag kasta ti boses mo, naglanay, siguro pinakapsutan na ka man ni Andres Dirabay. Okay, ti sabam, napanijay, napanjital-talon. Apa, yan na ti kakuha na italtalon. Natural, napanijay, binisita na ibunubon na. Apa, yung orta nagungit ka, kag damdama lang may, nagrararik lang orta boses mo. Ata, kinagunggunam, pasipod-sipod kan tumay. Ba't lagaro na nga, karay ka lati manukain. Saka delays. Ano tata, pagkalang ti pagbayad mo. Matamang kakuha na din yung lalaki. Andres? Di ba bang balong? Ha? Andres? Andres? Apir? Amen, amen. Di ba bang? Pananda gajayan. Andres! Andres! Hindi na kayo mo? Awan toy. Napanan nga rod. Kapag kasta ti boses mo, naglanay, siguro pinakapsutan na ka man ni Andres Dirabay. Okay, ti sabam, napanijay, napanjital-talon. Apa, yan na ti kakuha na italtalon. Natural, napanijay, binisita na ibunubon na. Apa, yung orta nagungit ka, kag damdama lang may, nagrararik lang orta boses mo. Pakialam mo ya, pumano ka mala dito yan. Ura mo, ibaga, talaga umalis sa tuyay. Pigsa mo laki di tama na yun, sumra-sumrak tabalay, tapos perdi na pa'y tari daw. Sungsung, damdamag na tao. Ay. Hindi ko mapalit ng tudong. Balisak naman eh. Ay, sa bugtanim dahat yun ah. Nek, sa trabaho talot nagagit talaga ating tao. Parating man na yung buribur tibiyag ko. Naman natakwaan na talo na eh. Andres! Among kokam dito yan. Ado na alam nga lamisain. Apay karkarasan mo tayo nagbuno-buno mo. Kaya agad doon tiganom na, matigtubag ito yung tiigid. Imiyam mo, bawat butil mahalaga. Yeah! Ado pa ibisikol na ito italtalon mo. Ako ngamin masidakod. Naibus ko di kwartakod. Ha? Ata, kinagunggunam, pasipod-sipod kan tumay. Ba't lagaro na nga, karay ka lati manukain. Saka delays. Ano tata, pagkalang ti pagbayad mo. Problema ba, Ajay? Panak pala aglinding ah. Sige, aglinding ka. Tamaysakan to mga mabalita nga may pabaranggayon. Di ka pala kami nagtupad. Maninmano ka nang gibaga kini kagawa din. Ang ingana tata, matinak pa insali. Talagang ako nga main. Pinapigsahan lang nga talaga. Tsaka gadi kapag kami naradji sabila kay. Kagawid ka kami di sabila, tadji kag tupad. Nariga kami to, ito may kamkamang ka lang. Sumadi ka may lista. Ay, kamkamang ako nam kay arto lang kami na trabaho. Kung may kamang kan tumalat to, masikog ni Eman, kani maila. Oh. Partaham ko dito takaduan lang nga galat ti bisikol ta mabiit nga malpas. Napangga dito italtalaw na bi mo. Tala itlog mo ti dalam. Nga pagkabilang ti bisikol. Kisabuki kon a. Ay madigaya bulodi ka tan itimbam. Kung na akong kay napangkalat nga mangtaktak ti trabaho. Agado nga saon, kahit mong tumot lang.
Apay madim kaya nga mga lamay may sam. Amo nga gadupo bag na eh. Kimalmalpas mo tatar aramedi mo na eh. Baybayam kit dinitan. Nagtubon tulat agad nagtubot ta. Padpada nagtumod yung bunubon mo, mabiyag na mabiyag. Nung makasabog kang panawa mo. Tapos subyanam, di maduminggaw. At least agtubo. Apay anyaman tibin imon. Di ba nalayo sa atoy? Uy, nalayos. Bagyong pipitaw. Tataka nakadawat naman di ko na diin. Wow. Awan. Sa bali lang talaga ti napigsa. Kaya na nga eh, talaga ka sa tipyag baak. Nabiga ka raw, naka-schedule. Wala ka di talong nga yurya. Sana all. Apay mang titid dapat tikas daya. Kuwain. Basta no malayo sa tapagay mo, tapos awan mabatay. Obligado, ikanda ka ti abono kun ka, bin A. Wow. Tapos dapat no kamalam insurance. Ngam matin pipicturan niya karubam. Dapat aji sarili mga taltalon ti picturam. Kas daya Andres. Kasano no sa bali nga taltalon ti picturak. Ay na, ata ti marami dong baak. Dagas day ta. Amin, ato ti nakarami ti kastan. Pumbasa pa isaw, ngam nalayos mo di pagay da. Tatam mo ko ng Andres. Ana, kadon na agalabi sa call. Saniti pudot na ni. Sige, naman lang na yun. Tiyan mo siguro ato yun. Pang manuya nga kilo talaim. Ay, duwa lang. Wala ka ayam ko. Yay, pantadjay, murdong. Ato jay.